Check. Kubor ni por ke deu Jisu bat ke hukum Moses. Jisu bat ke hukum Moses. Naga kerteng pelak masuk tho. Ba kandon be kejing ye per. Gospel Yohanes no menukong dekat bekat nyu gong na ba ye ke hukum la ai do Moses. Andre kejing ai bat kejing sha kalawan do Jisu Christ. Semua ba ai hukum Moses. Kadai ban ne shwa kadai ban long ta shwa. Manu ba ai hukum Moses. Haka in play ke gospel jung Matius kunong besan. Dekat ke ba okay. Indo dekat bekat nyu shwa ta. Wan mut banglawan ye ke ban pendam ye ke hukum. Lamne ye kinong tulpa. Ngam syeng wan ye ke ban pendam ye ka andre ye ke ban pendep. Na ba shisha mo pi. Tat hado ko ki ka bene mar ka khendau kan leit no. We ro I dak berit. Inom leit no na ka hukum tat nda la pendep. Namar kata uno uba penkeng ya we na iberit. Na kini ke hukum. But ubah hikaya kiway kumta on kod yu ubah rit haga hima ki beneng hari uno ubah le yak ki but ubah hikaya ki yu uta on kod ubah kraw haga hima ki beneng hagi we pagi khin ngelong kumne Jisu ong wan mut bangawan yang ban pendam hukum ngakhrang wan ban hukum ban pendam yang nong turpa ngawan yang ban pendep iki Shang opi kebening kanam leit no. Telele kebening kanam leit no tat ndala pendep ya ke bala tho ha ke hukum bat ke bala tho ha kinong itu lupa. Kebening kanam leit no tat ndala pendep. Te don guri ke satu kumne ke ong pe chene ke hukum kebening kan wai tat ndala pendep ya ke ba latho ha hukum ke beneng kan leit no ke khendau kan leit no tangba ke beneng kan leit no ke khendau kan leit no tangba ke ktin ke hukum te kanom leit no ka yai sa kumjo don kubri ke berkat kumta bat ki ong la don mono ba penkeng ya ke ba latho hukum Yota de ban nyo ubarit hagi magi kibneng reyu tua ba hikai pat ye ga hukum bat hikai ki we ban le ro ye ga hukum yota an nyo uba kraw kalong kumtan namar ba ni pule ye ka bible dag tedong sifle kalong kumtan namar ba ngidon gi khmat ba matla pengen batai pi but syam ngam ya shkmat ngan kali sha haleluya kat ba kendai ko no ba penkeng yeki on nyu ba rit lagi ma ki bene uba hikaya ki baru bale iki onyo uba kraw khot ba arpho gong kumni nga namar nga ong hapi ba lamda ka hok chong pi ka khampalat ban ya ka hok chong ki nong tho bat ki pharisi dalele phenom yo le rum she hima ki bene khot khat khandai kong uba penkeng ki onyo uberit hima ki bene uba le iki onyo uba kraw hagi ma ki beneng khot bar pho kong
la henre le da ka hok jong pi kam tam ni jong nong thok ki Pharisee phim la da le setia ban le rum shi hima ki bane hello uno no bom tam ni thot par pholong ne uno no bom tam ni ki Pharisee uno no bom tam ni ka hok jong ki Pharisee unom long uberit long watang uberit ro ki hima ki bane umla man rum shi hima ki bane Sapa? Lada yo man tang khian da biang lo no. Lada yo ari lada yo tang man uberit tam hi ma ke beneng da kemen palat. Benang poi. Tama khian na ho ga no. Hello, ban yum poi. Kat khot ka ba ar po kong dalele pinom la ban rung shi hi ma ke beneng. Lada pim tam ia ga hok jong Pharisee kat nong man preng japi banut ban rai da ka barakti de jing slur ba pi tam ia ki nong ba ga hok jong pi ga tam ia ki nong thok Pharisee tom ku kai ga hok jong Pharisee kai ga hok jong ki nong thok ka hok jong ki nong thok Pharisee ga hok ka bagi kamai kat da ga jing le hukum kat kum ga jing le jong Pharisee kat kum ga jing le jong ki nong thok ki bru men na me khalaya Mdan weru bala ban le palat baneki so lada pim palat baneki da lele pinam la ban rum shi hima gi beneng nai kren ya ga barit nai ong ya ga barit hagi hima gi beneng pinam long barit pim klet chwai ga ta pim la wat ta man rum hima gi beneng lada pi ong ngate ngatambe ki ngate ngatambe Pharisee ngatambe gi nong tho saja kata nai, saja cemburu amte. So, dalele pinam la banong, pim la ban rakti banong. Oh, haleluya ngate ngalatam. Ya ki Pharisee ba kinong tho, ki de kinong poi sangat. Kemut kum ni, ki Pharisee ka hok jong ki Pharisee. Lada ki rum sebeneng kilong ki kena kilong ki berit snap mantang napi lada ka long kumta lada ka mut kumta na dot khot khatnya dot khot arpo lada ka mut kumta ubahi kay hukum ulong rangba haga hima ki beneng ubom hikai ubapen ken ulong kena ulong berit hima ki beneng lada ka long kumta baru Jisu ong ngamsyong wan ban penken hukum ngamsyong wan ban pendan ngawan ni ban penskem ya ka lada galong umta lada galong bo wan penskem ya ka don kam ayupat ket khot bar huwe kom ngumne pila yo sngo bala ong hagi porman barim kamot pila yo sngo pila ju yo sngo bala ya kata ka bala ong hagi porman barim kamot haga hukum men om penyap uno uba penyap hap haga jim bishar ka bashakai so hago hukum hangno ngilap ye gene khot par hoi ngilap ye khot par hoi haga jing tho jom Moses uno uba penyap ude ban hap haga jim bishar ka bashakai kata de jing tho jom Moses singapore Jisu now lada pi ong ba Jisu wan ni ban penskem ya ka bat om pentam om pendona hello lada pi ong om Jisu khlaman ban pentam khlaman ban pendona ya hukum don kam ayupat ya khot ka bar huwe khot ar hukum ne ar huwe kong uno lada pi penyap pinha pe jibsha kata de ji on Moses khot ar kong Henry ngapat ngong api ong Jisu sengat lada Jisu wan penskem ya gata ka bala ado Moses don kam ayupat Jisu ban wan ban ong Henry ngapat ngong api uno uba bitar yo para klemdau ude ban haba ke jing bishar wa shirkai
Uno bekot ke parajung raka. Kemudian betsian kole. Udah benhap haka jing haka dorbar ke ba syirkai. Uno ba ong hau paraju. Meu bet meu snem meu kada. Udah benhap haka du jog ding. Hello. Jisu uwan ne em ban uwan ban pentam ne em. Uwan em ban pentam. Ya ke bau Moses so. Hello. Jisu uwan ne em ban pentam ya ke ta ka balaong do Moses haga porman barim. Yo. Lada pentam unam jin da laong ini ktin henre ngapan ngapi. Now. Pila yok sngo balaong menam penyap. Kemudian ni, Moses orang menam penyap, mem debat penyap. Jisu balaong tor do penyap. Uyosi uchraya le. Pinshu bitar yo perlok, pinshu bitar yo para marjan yo pi. Pinshu kot kele, pi kot klik siang, pinshu kot klik kada ye kiwai. Pi de banhab haga du jog ding besyirkai. Nah kecikili de gini, lada ujisu wan ban penskem ya kata ke balong do Moses. Keipat gini ke buong, henry ngapan mo ngapi. Kemudian uklam wan penskem, kemudian uwan ban batai. Ya ke bo Moses wong. Katu ktin penskem atau kamdai penskem, katu ktin atau kadai fulfill. Kajimut juga kadai pendep. So Jisu kelaman ban pendam ya ke hukum ba diken tulpa, uwan ya ke ban pendep ya ke ba ngamur ne. Kidon ki jingtok ke ba haga jingtok Moses, ba haga jingtok jingi prophet ke bo Jisu wan ban pendep ya ki. Jisu kelaman pendep ban penskem ya ka uwan ya ka ban batai ya ka. Uwan ban pendep ban batai ya ke bo Moses umud. Nah ke jingkili ke ba mi hadir gini. Ladadai ujisu ba ay go hukum hari khlau. Haulum Sinai. Ladadai ublay ba ay. Blay dari Jisu. Bla da Jisu no. Lada udai ublay ba ay go hukum haulum Sinai. Tilem ay di way dikot wa arpau baisa. Lalu dia beliau berayu hukum. Hagitu ki saupau lagi snem bagi ya hari kelau. Balai jin dalam bu saya kini kat kot kebarhuan. Manong jarwa penyap udah benhab bagi cimbishar. Bat omde tambah penyap reba pinshu bitar yo perlok jong piru. Pida benhab bagi du jobbing. Balai umong ini kot rahwa. Tipse. Kat kot arhonyo pila jiyok ngau ni em balaong hagi porman barim menom klim jus nyawa inong te cerita jus nyawa nadut tibang buru ya menom klim Jisu keren ye gini gibriu kibare gi jiu baru ong ki pijiyok ngau ni em baki balaong hagi porman barim menom klim tak ong pai balodam nyawa rega no islam mas nyawa te nadu por am Moses menom klim Jisu klem ong to kam te se le itema ham klim no klem ong ta ong pijio sngone embal ong porman bare menam klim wala da kar bible kram record gi paj ba kin ong ngi jio sngo khot ka ba arpo pragong ni ong Jisu gumni henre ngapat ngong api kemudian Moses ong menam penyap henre ngapan ngopi wat bitar Moses orang pi menam klim hari ngapan orang pi gumno wong gumne unu bapet je beri ke kentai daga kemat ke besniu daga jing perkat sniu ya ka ola klim hagi por mo Jisu orang pi jios ngone yang bagi orang hagi por man beri menam klim itu gi bom klim em haga to ke por haga jika Jisu hotu lom namar gani gede jika jong Jisu hotu lom
Sermon on the Mount ki khot ka jing ka Jisu ki jing lap o lo dan ki pai ba ki bom klim em ki ong yo snyawi Jisu ong here ngapat ngong api to rodo ukulim to rodo ukulim pi upar khatsi ele eklim ta ong pai ba ka ka te go na ai de ke khubor jangan ni por ke hukum Moses o Jisu bat ke hukum Moses now kalnong o gat khot ke ba ngapuli na ke gospel jo Matthias kalnong besan no ter gat khot balai pholai pijio sneu ne em balaong hagi por man handai men o medei ban okay, meda ba pendet ya baro kata ka ba mila smai. Pijio sngol e balong. Ba memde ban. Meda ba pendet bi kata ba mila smai. Na nga khlem ong pi hangno kita git khot du Bible gi ba Moses ong. Ya gani Moses ong ya kita Leviticus kat kende ar. Pijio sngone em balaong hagi pon merem men om klim katu tati bai pijan niwan em go ira para pure Bible hi men om klim nangta ujiso mede pijio sneu ba ki ong pon men merem gumur ni pijio sngone em bo Moses ong men mede ban pendep ya kata baro ke pemilih smai Hari ngapat nga ong api gumne dam smile mbohi dam smile te ai kita ka ba ho jopi kan ho ai kita ka ba em jopi kan em la ite dam smile dam ong bro damu le am tu jule nang kiel smile memang tok memele Entok nga tasman te lentok me le le tok nga thlu bulan nga be Jisu damu le am tu ham le am tu damu smai te wo ai ba ka bo o jo pi kalong o ai ka ba em jo pi kalong em now ka khubor janga kade ka Jisu bat ka hukum Moses dhola bapra phil Jisu ngane embalong hagi por man barim kamu do Moses haga kitab ngam temau kitab ayu gane kadang bakla de kitab Exodus nomor arpo wait khot bar busa ka khmat namar ka beniat Jisu ngane emang ta ye kene la yektin ndai tangi kristan ge ba ki ba jios no ka ye kene la yos ngol baro de gibrio berthai ke khmat ka beniat namar ka don je kot school jongiro man shwa do por bangi pule mar le school khasi man ta de kam don sho gene ke khmat ka beniat pijo sune ambalong ba ki chong munta hagi por man berim Pai bagi ong ngejios nyo. Jisu ong re ngapat ngong api. Andre okay, ngam bata shwa. Kaya kita ke khmat ke benet. Kamut kumne la tapi pune ke konteks baro hal jing tho jong Moses ong ne. Lada me penyak yo belang yo mesti jangan ngarman piyak mesti jeme. Lada me piyak yo belang jangan ngar piyak belang jeme. Lada me to ye jaket jangan ngarman to jaket jeme. Lada me khet ye jangan ngarman khet jangan jeme. Lada me penyak yo we ni ki bahayeng jangan ngarman de ban penyak yo we ni bahayeng jeme. Ka khmat namar ka khmat ka beniat namar ka beniat. Ka kejat namar ka kejat ka khli namar ka khli. Kalau gumta
Khmat na marga khmat, kebenet na marga benet. Skor na marga skor. Kadai malong ta. Ra Jisu ong phimdei ban yele persya. Hari ngapat ngopi phimdei watang ban yele persya. Lada don mono ba penyap yu belang, lada don mono ba thap yu pi nagane ga khma nagane ga liang. Ong Jisu pensya sesini liang. Ri gitu go apu Jisu tu por jrong nom kyong hat ka ku kenrat ka palat. Yu cha thap bruni da ong dat pat pi sini ni ne. Yu cha. Ta de jing ka Jisu. Thot sabulai. Sabangan sapo si ai bang mo banao. Pila jiyo sngaw na em baki ong. Men yau paramarjan jome but men shown yo nong shown jome. Ong ipai ba oi ko kenrat ni jiyo sngaw ba ong Moses. Jisu pas ki ong hare ngapan ngapi. I gi nong shown jopi to kerkhu gi da batin me pi. To le bhai gi yeki ba to duai na da jo kita ki ba ibai ne pi. Ki ba le ba ne pi to duai ki. Pi jiyo sngaw ba Moses ong Ijo pramar jajapi, shon yo nong shon japi. Hare ngapan ngopi hamle amte, moy amte. Ijo gi shon japi. Ka jimut ka bangamut panong gade gade. U Jisu uwan baru batai ga hukum Moses. Kamu dayu. Hello. U Jisu uwan baru batai ga hukum Moses. Now. Mut ayu. Lada pi ong. Sebab mata lada pi ong bau Jisu wan. Now, bau ta ubahikai kiwei ban uba penkeng ya ka hukum udai ban long ubarit agi hima ki beneng. Ngan ye thua pi naga Bible kumno u eu ta uba penkeng yang hukum. Hello. Jisu deu number 1. Belum tahu. Haga gospel jo Marcos Matias no bakat ar khot banung ter pe pule kolong gumne. Jisu ya haga sisu beton. Khot banung baru kai gi sok kau, bagi sendran ju gi kai sok kau ha benamar bagi tengan gi kai sok kau. Te kila sedang ye ke ban bam ro. Kita lihat bat ki bam ro. Te bagi Farisi kila yo i gata kila onga khmi ki sendran jo me kila kai sok kau. Bat kila le ye ke ka ba mde ye ki ba wan le haga singi sebeton. Naga jikili kad kalong aine em ye gi sendran ban kek sok kau haga singi bat ban telet sok kau haga singi sebeton. Kad kum naga ain jo Moses mlong. Okay? Mlong ba le gumta. Uba penkeng ye singi sebeton kum gijing tho jo Moses lada pule Exodus la pula khot baar do balai watang man sluding romlong ha singi sebeton mlong man shet pan tiu si sajan pide ban res ka singi sajan phimde ban sluding singi sajan phimde ban ubai chuan ding kor bodinya ha singi sajan phimla ban boarding phimla dalam ho boarding kamu bam jat tengam haga sisa napi ong gani we jan ong ni ge tengah pun ipi Exodus lagusan hallelujah 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 lagusan lagusan kat khot ke belai yes pin pen mek ding hab hari yung isem dong pi hari si sebeton kiwa bodin yang si sebeton kai si sebeton
ke sengi saja ki was ludinnya si sebeton ki penkenya ke sengi sebeton full stop ubas luding ke sengi sebeton u penkenya ke sengi sebeton saya untuk tengah tala tapi pulih aga lenong ke ba nam kan ma ba nan haban pek kendia haga kitab jingken sorry haga kitab jingken kelong ke ba katsan ke khot ke bla ar ba ter naman ngala bu record kena ma kan ma khot bla sa hadu la penri udan we briu ba kit jingkit aga sebeton ba pli bo lok one thot ding ta kilap ki bru yu ki ong kum no de ban le yu ni bru Moses le ba doi ong able ni le kum no ni bru bo thot one thot ding ba uble ai go hukum haga ta ga sni haga ba de ba sebeton ba uble ong yo Moses kum yu ni jaj bru de ban dan themau oh my de ban dan themau kum ni bru my goodness toh itu belai ulai dan denye tekit dat agar si sebeton da tercapai ya siapa berkat dengan jaben go baik Moses ong bleu ong bagi uni bru de man tema bagi pai ba kila ke bible ko ki pai ba ke shim yu sha baki kitam yu shabar jong kenro ba kila nan tema yu haga sebeton mlong ban ya jingai ro kini senra ki ya jingai ba tamak su ya jingai ki khechok ko kida telir ro swa bakin bang naga ta daw ki pharisi ki dom ki ong bale ki senram jeme ki le ida ga bom dei ban le asin sebeton Jisu pa ba dong ki arsap u David habo sha be thong ho sol sim sol u le bot pet yap nak mat jong sol upo he we siang berteng no ulap we ulong do ba kertem ahimale baru ne bat utngan ma ubat kita ki babut bat ki perlok jong David bat ki ong ni tngan bom nong briu so ha ai bang u ahimale go ki mdan bam don tang khpu pen i uba hajin sha khpu pen i ki ramadan ki mla ban bang kiriu madam kim la bang ubalak ban bang ku pun idai tang kiriu ki balak kelong do udah biru ngati beri ibiti ba othana sa ba David kier perkat ke pat ke bami edin perkat ku po ong sa ba athan so new brew umla ban pelengkot ke kana ai ha ban bang so David ubang te Jisu ong bale bi penrem yo khwa men ji David bale bi wan penrem nga ong pipulen em jing thok kitab Nehemia long ba khat lai ke ben ko ba arbala ter pipule sharum hadot khot ke ba nadot khot khat san hadot ar pipule pilap kumno kibru ki yade yathe haga sin sebeton haga kitab Nehemia bat umdan ba penrem ki bale bi wan ba penrem nga benta ke khubor jinga de gini Jisu bat ke hukum Moses ngan sapteng dan rei ngan kwa pel keren lengkot kenang ba kan save ya MB jong pi ki ba pe ka jing temu jenga ban keren gini ba sengap hang kwa ban ngan aji ka lenter Jisu wan baru batai kemud ayu hukum Moses okay wan baru batai kemud ayu ke hukum Moses ong ini kita nak khot ban yo
ngam syawat ngam snot haji sya ngam mon ye ke jikin akan hukum ngawan man le isne piman piwan ma penrem kita ki gitless ki bom don ki bom de ban ha ga jing kamut Jisu pa ji ki ong ne mdai manga bapa penya beri ya pi de kidenya polisi tho de penya pi o ji siat entok nga ole entok pa yang nga ole hello ngan sepeteng na nei ngam hang ni syang ngan sepeteng belen ke khui ni ini kendo parwai po